tapi kiwa dang pure kat tebitip senyum ha penemkam ya ke por ke yong pi wa pi skur wa bil ya ke communication skill ke yong pi wa ke public speaking skill dan ni wa ke te networking kanang wa manda he pi manda ki de correct pi menret ya pi chem chibun ya rap wa ha chi in ke yong pi ni ten wan oi cha ka phang ha ko wa pi kalam ke subject mo kamu ongan ni bun ki subject ki wa pure skur bun ki wa memkam dan ni kita kiwa te ya kita menret ke yong nga ke yong pi kalian ki ke pi ta kata ko em kam ha jinga skul te yo la simo kaya ko wa au kelam ini ha ko wa to wa ke jinjit ke yong nga ke jinjit ke yong i o plai pure na ko mentak menret ke pi ta kaya ko wa em kam mo ulai pure yang kanu ke lain dan yang kanu ke bentar to kini kat tu kat ni ki point to bo i khmat nang wa kate ke jing lai ke yong i odam mo concept a ya ka por ya ka resources ka wa mi ha ka ji yong i le ni ke yung sem ke i ka wa nang kong i ko au klam ni to chapang ka self awareness le ni ke jing tip ba ya le de le ni ke ji i thu ya le de ka ya ka wa ye le de ni to upat i ha ka kom lai ke ji im ke yong i kalau naduk itu kai pai to chapang ka ki habits ki wa emi lani kita ki jingmenlin ki yong i ki wole lani kita ki interest ki yong i kini yo la se ye gi man lemba ka ki video ki wa pai ha ki social media ki pet to pet naduk ki video ke social media lani ki jing man ye chong i kam ka chiporlok projo ka ye ka topik ka wajub bin ha i klam ye go man de kam ka kam ke interest ke yong pi mon yo la se manda yo pi yang kalat sedang ya kanu ke conversation ke ye ke topik ke wa pi ju snya bang pi pula bat chu de up i bat analyze yang ke im ke yong i wa hikipor ki ye ki wa ki bru ju ko mo bahagi ye i yo la se hipor snya si ki bru hipor em kam yang bisa bat kam te termo pat yi ha ke im ke yong pi ke ye ke benca ke wa ki bru ju ko mo bahagi ye pi yo let's say kamu oman tu hiporos yang sigi ne hiporo kemen ni bat kam teter jadi ni le ye upat bat jet ya ke jikim ke ni yo let's say ye ke jok man chu le mo ki kot ki jat kot ki wa i juk pure yo let's say juk sno bang hiu pure chapang story log story le ni chapang financial book le ni chapang ki ini ki communications book le ni chapang ki self improvement bat kam teter kani la ye man kam ka add on na ka benta ko wa pa i ha ka chikim ka yong i ka wa i ye khet ju snyo bang yu le ha ka chikim ka i ka bon istema man da yo i ya kani to what i ya ka ta research dan ne ya ka ta jing tip chapang kini ki wa i am interest i dan ne ka habits ka i ha ka nu ka benta ye go man kam ka wina ka lat kamai la ne u e ya nga ya pi knang wa kajing pi kajing krek kayong nga kayong pi chakmat uman go na katu kanom rim ko wangas nyo bangaw le emo ya ka interest kamu le dem emi ya kanu ka interest ha kajing im kayong i ya kanu ka kam ka wale i mi yu le na du mensin bat mi dedicate met mensin na benta katu ka dan itai daw katu ka kam yo le si mi yu le ka ha ka wa best ba ha kajing im kayong i man da le research mo te pai i ko wa hab wa ko tu ke interest ka tu ka habit ke ni te sedang no i u keni jing keni hada de mo man da le research i man da chemi ya tu ki benta to tho i le ha ki ben ha tu ki points ki wa i chemi ko wa to wa ka tu but la da kami yo le si wa tip na ki perlu kerja na ki wa human sem na ki bru ki wa de em ya tu ki expertise na ne ki wada lai ha tu kan kanang wa yo yi yu kumu tahap em kami thok mo kam ong content mo written form is the best way to keep records tanga phile to thoi kanang wa man lai chemi le ni man kali yo yi bha kumu ye ka wa i kwa i tip na ne ka wa i kwa i kali ha tu ko por wa tip ich phangani ka benta kanang wa yo yi go man to sup man lai chemi le ni man kali ye ki wo pan jing rap ka benta ka wale wa kalam ha ka wai to wa mentor kini ye gi man mo
kamu ong pintu man tip hi yang kam le ya kajing penci na ki bru ki wa DM ya ha tu ga benta khnang wa yo man ga kam ko proof le ni kam te ka kajing penculur yang ai phi wa u tip bat kam tam tip u yo u man kam kunuksa wa em hi ki wi ki wa le ya ka ni bat ki wa the job le ni ki wa yu pen mi nong na ga benta kajing im kan ki ta ko mo ba ki mentors untuk man ni dok nong kai ye giman ki ho yu masem ki ni ye giman ki perlok perjor ki ni bat kham tam kat ni wada emi ya kan ni social media ka wada connect i worok ko per thai ye connect the ye what ya ki mentor ki good mentors ma ki wo yu ya lam na benta ka jing pa ki ni tang wa komo yo la se ba ka jing penem kam yong i ya ki internet ya ki ni social media ye go ya lam ngai phi cha ka jing bangkala le ni ye yo ya ki mentor ki bat mentors ki wa yu pensi ya kamandret ya kecuma perkat kai ni ya ini ki mentors ko momo uman gi kam kino ngau klam ini khnang wa hi manda wat ya kini ki mentor yo tu chi ki jimu jim perkat wa kam kino ki mentor ki wa phi to u jit pi khnang wa yo pi u man kecing pensuk cibun ya pi nang benta kecing im piแต่ยอดเสียบอยก็จึงกลีนับประเดี๋ยวพี่ที่ว่าองอีที่อีเดมันตัวมั้งแต่ชิบุนคิดดูกิจึงนุกษาที่ว่าเดียพี่ที่ว่ามันกำกิมันตัวก็มูก็จึงมันตัวมันก็วินาก็จึงกระคู่ก็จึงอิ่มก็อีว่าเป็นบ้านนี่เป็นอุเซฟชิบุนยากับ energy ยากับ time บัดยากับ resources ก็อีแต่ทีนี้ยังมันที่บรรจาที่ว่าแพ้แต่กำก็นุกษามั้งแต่เอมี่ยาคิมันตอคิวเด็ดลายลุติกีหากจิอิมก็ยงกิมันได้กลีมันได้เล่ยาพนุกัมขนังว่ากีเด็ดเล่ยหากกีเด็ดลายกีหากตุกลุติแต่ชิบุนกิจิงชิบุนกิจิงทุดกิจิงวิดว่าเดเชมบีหากจิอิมก็ยงกิแต่กีมันต่อดูกินี่กิจิงเดเชมบีฮันเรวัดว่ากับโซลูชันแต่งาพี่และเดมเอมี่ยาคิมันตอCherry yang problem. Tahu cimpur gula what yang solution. Kalau ada any yang ki mentor, lagi problem ki wa cherry, the bonhi ki problem ki wa ki de any yang solution. The mango kam ka shortcut ka wa yang ai pi yang ka por ka wa kien job le ni open depth